Vasim, danas smo na ovaj event ovde. Htio sam da te pitam, da li imate susret sa migrantima i da li oni traže pomoć od vaše zajednice ovde u Evropskoj uniji? To se zavisi, možda negdje legalno pomoć, možda bi od naše strane bi bio, ali zato što oni prijavi kod vlada, imaju izbjeglički neki centri na razno mjesto i svaki imigrant dolazi naši ljudi isto iz Pakistana, većinu, i onda oni prijavi tamo, onda dalje proces ide kod sud, tako onda ja mislim kao naša zajednica ne može da mešava na tom stvaru. Ali ako nekome treba pomoć kao ovo legalno ili nešto, onda možda da pomognemo. Reci mi, osim legalno, da li pomažete, ne znam, nalazite smještenje ovih ljudi? Ne možemo, ako je čovjek izbjeglice, onda on treba da prvo prijavi negdje, tek tada može. Ovako ne možemo da mi direktno da primimo nekoga i da onda prijavimo ali da smještimo negdje. To ne smije i da ne radi niko. I čak naši ljudi koji dolazi iz Pakistana, koji imaju mnogi problemi, onda naša zajednica ne mešava. Samo ni nekad ovdje država traži neka potvrda, da li ovi su Ahmadi ili nisu, onda zajednica dadne kada oni provjeraju iz Pakistana da li ovo je Ahmadi ili nije, tak tada. Zato što dosta drugi muslimani oni pravi sebe kao Ahmadi zbog da bi dobili azil. Ok, sad je kriza u Aziji i u dio Afrike, Severne Afrike. Svi ovi ljudi što bežu prema Evropskoj uniji, sad su došli ovdje. Koji je vaš stav? Šta mislite, da li će se oni ikada vratiti nazad u svoje rodno mjesto? Naš halifa više puta on upozorio i rekao ovi velike sile ali ovi lideri da treba da oni vodi račun na lokalni nivo, da treba da tamo oni vodi tako račun da ne bude ratovi, da ne ljudi beži. Zato što oni koji su došli, ja mislim, oni neće da vrati. I ko da vrati sada kada oni vidi koliko su oni patili tamo i sada ovdje je ugodno, svi je dobro, mirno živi, nema neki rat, nema neki opasnost za života, onda oni neće da vrati, ne vrati niko milom. Možda sa silom kasnije nekada. Reci mi, znači, vaš je stav da ako se srede situacije na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, oni bi se vratili? Ne, to ja mislim neki ljudi možda bi koji su dobro živjeli, nije teško je ovdje kao izbjeglice, nema život kao kod kuće. Ali možda neki sami bi voljeli da idu nazad. Ali ja mislim većina ljudi ne bi išli, zato što vidite stalno se dešava nešto, bude u redu, onda opet se dešava neki rat i tako dalje. Ok, sad smo u Njemačku, u Karlsruheu. Možete mi reći šta se ovdje dešava ovih 3-4 dana? Naša zajednica Ahmadija muslimanski džamat ima svoje tradicija od 1891. godine da se mi držimo taj 3 dana taj skup koja se zovemo Jalsa Salana. I od osnivanja džamata od 1889. godine, poslije 2 godine počeo taj i ovo je svrh da članovi džamata da poznaju jedno na drugo, onda da se odgoji, da dobi oni pravi islamski učenje, da znaju kako se ponaša zajedno, onda da drugi muslimani, ali drugi ljudi koji nisu muslimani, da oni vidi ovi su muslimani koji drže učenje islama i nemaju neki opasnost od njih. I tako ovo bude najveliki, možemo da kažemo, naš za godina dana što se dešava aktivnosti, to je najbolje bude, to se bude 3 dana i kako ste pratili, bude razni govori, razni programi i to je svrh je da naši ljudi da imaju više znanje u tome, da se više ponašaju kako jučer ste slušali od halifa. Ko je Ahmadija?
što ги regrutira ромите во Македонија? Ahmadija je jedna zajednica, islamska zajednica koja je počela iz Indije 1889. godine. Osnivač Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on tvrdio da on je očekivani običani Mesija, a za koga čekaju kršćani, muslimani i ostali religija. Svi čekaju da treba da pojavi neki jedan reformator među njih. I on tvrdio, on je taj, i onda Ahmadi su ti muslimani koji imaju vjerovanje da je običani Mesija već pojavio. I Makedonija, naša poruka je nova, ali alhamdulillah sada ima neki ljudi koji su već prihvatili taj poruka. Колку мина у Македонија се враќа? Imamo negdje 100 ljudi koji su prihvatili. Од кога сте присутни во Македонија? Kako mislite? Од каде први пат? Ja sam počeo da dođem od 2009. godine povremenom, ali prije su taj poruka stigao do 97. ili 8. godine. Neki McDonald's oni su prihvatili ovdje u Njemačkoj i tako oni su prenijeli ovu poruka tamo, ali neki McDonald's ili Albanci oni su prihvatili ovdje u Njemačkoj, bili su kao azil i onda tada su prihvatili. I tako je u početak poruka odavde išao tamo, ali McDonald'si koji su živjeli tu i oni su prihvatili. I tako su stigli tamo. Вие во Македонија практично функционирате како невладина организација. Da. Имате намера да барате регистрација како верска заедница, религиозна група? Dobro, mi smo pokušali, ali mi smo saznali sadašnji zakoni ne dozvoli nama da mi pokušavamo ili da probamo da dobimo taj statut. I mi sada očekujemo, nadam se da Makedonija će imati više sloboda i religija i da promeni zakon i onda možda bi mi bi pokušali da dobimo naša prava kako mi imamo svugdje. Како е вашиот однос со исламска верска заедница во Македонија? Вие сте разговарале. Предпоставам дека традиционалниот ислам ве третира како некакво секташко учење во рамките на ислам. Dobro, mi još sa vrha još nismo imali neki kontakt, ali na mali nivo sa neki imami ja sam pričao i objasnio šta je naš vjerovanje. Ali od naše strane nema nikakvi problem. Mi ne mrzimo nikoga, mi ne širimo mržnja prema islamska zajednica ili bilo koga. Oni su naša braća, oni su muslimani. Mi imamo dužnost prema muslimanima da prenesimo ovo poruka, da taj Mesija, taj reformator već pojavio, došao, da bi muslimani držili taj pravac od izvor islama, od koje nema nikakvu opasnost za drugi. Zato naši vođa, on nama naučio, islam nama nauči da mi volimo svaki čovjek, bez obzira šta oni imaju vjerovanje. Što je razlikata među vas i tradicionalniот ислам? Razlika je samo u tome da mi kažemo običani Mesija, Imam Mahdi već pojavio, došao, oni čekaju. To je razlika. Ali šta se tiče izvor islama, časni Kur'an, način molitva, post, hadž, svi stvari su isti. Vaš Месија е дошao. Da. И šta je uradio? Znate, on došao da osnivao jedna zajednica koja je sada postao kao izvor i kao primjer, kao bajšpil za ostali ljudi, da oni znaju islam nije neka religija od koja treba da se bojite, nego islam je takav religija koja pazi ljudska prava, koja pazi ovo, koja voli čovječanstvo i onda bio potrebno na ovo doba da bude neki muslimani koji pokazuju u svijetu kroz dijela šta znači islam. I zato on došao i on promijenio jedan dio ljudi, na primjer ovi Ahmadi muslimani koji su prihvatili njega, bez obzira koja nacija, oni imaju jezike, oni pričaju, svi imaju isti cilj, svi imaju isti ponašanje prema ljudi, prema država, da treba da se volimo svoje država. И сите имаат еден поглед. Da.
i imamo jedan poglavar za cijeli svijet i on nama uputi. Kao papa vjerujem. Može tako da kažete, ali možda on više obrati prema vernicima nego papa obrati. Svaki petak on drži govori, mimo toga kada je ovako sastanak on obrati, uvijek on uputi naši ljudi i svi Ahmedi u širom svijeta su povezani sa poglavarom. Много е чудно и интересен моментот што западниот свет на вас гледа како на верска заедница која може да го трансформира исламот за едно западно општество, но целиот источен свет, оној традиционален ислам, на вас гледа како на секта, како на отпад, нешто што е застрането од... Znači, sekta može da kažemo kada je neko čovjek napravio neki pravac od sebe, ali mi kažemo mi nismo sekta, mi smo jedna zajednica džemat, zato što mi imamo jedan poglavar i taj poglavar je za cijeli svijet, nije za jedan dio muslimana. I imamo ovako ogromna razlika. Drugi muslimani, oni šta se tiče broje, ima više broj, ali kod njih ne postoji ovo jedinstvenost kako postoji u Ahmadija džemat. I zapadni svijet, oni su pogledali više od 50 godina mi postojimo u zapad. Oni su vidjeli naša učenje, oni su vidjeli naše ponašanje, oni su vidjeli naša dijela i onda oni vidi da je ovo islam je baš taj koja može da prođe bilo gdje. Zato što mi kažemo ovo islam je zato što mi slijedimo časni Kuran, mi slijedimo časni pratenik, časni poslanik. I od ovo učenje uopšte nema nikakve opasnost. A drugi muslimani, oni kažu zbog ljubav prema islamu, oni mrzi nas. Ali mi kažemo, dobro, ako je tako, neka vi tako radite, ali od naše strane neće nikad vidjeti mržnja za njih. I inšallah, nadam se, ovi muslimani koji su sada prihvatili Ahmadija džemat, oni su došli iz redova od drugih muslimani. A mi se nadamo da će polako od njih će prolaziti drugi ljudi kada oni vidi stvarnost. Колку верници имате во светот тајнски? Ne znamo sada tačni broj, zato što to se širio, ali kažu negdje od 20 do 70 miliona. Još jedno prašање. Дали може да се дефинирате како, условно кажано, да речеме, дали западната демократија ви е ветер во грб на вашите промовирање на вашата религија? Односно, дали добивате, ја чувствувате поддршката од Запад? Нема некаква основа да помогне на вашиот развој на... Не, од Запад немамо никаква поддршка, затоа што ми... Не, например, добро, ова е поддршка, ако ви мислите поддршка, да е овде има слобода. Тоа е тај поддршка, да имамо слобода, како они су дали слобода сваког човека овде кој живи, и исто е, они су дали слобода нама, и ми користимо тај слобода само да ширимо ово наша религија, ali bez mržnja, bez neka presila. I svaki, mi kod nas uopšte ne radimo nešto tajno. U širom svijetu mi ne... Има ли символика што наставно се случува во Карлсруе, со оглед на тоа дека ово е у Германија еден од најнетолерантните градови во историјата. Да. СС официри се создадени овде. Ali ovo skup nije zbog toga, zato što mi smo našli prostor ovdje. Prije smo imali Mannheim, prije toga smo imali Grossgrau, taj sastanak, taj skup. I zato što taj mjesto onda su postali manje za nas, onda smo tražili malo veće mjesto. Nema simbolika nekada? Ne, nije zbog toga da je ovdje više sloboda, zato Njemačka je svugdje je isti zakon. I oni su nama dali sloboda, ovo je sada 44. taj skup takvi vrsti. I zato od muslimani neki kažu da zapadni svijet nama pomaže, daju novac da bi širili svoje poruke, to je samo lažna propaganda. Samo ovdje imamo demokratija što ne postoji kod muslimana. Većina je islamska država, oni ne daju taj da se širi. Ali vidite, hrišćanstvo kada je počeo, Isus imao samo 12 sledbenika. Ali Jevrije su bojali od tog poruka, zato što oni su vidjeli da taj poruka može da prođe. Zato on rekao ljubav, nije mrzio, nije dao neki učenje da mrzi.
I isto je naše to učenje. Oni boji... Вашата порака е идентична. Да, да. Во секому Da, образованику. oni boji od ovo poruka i zato je oni mrzi od drugih muslimani. Ali mi uopšte ne mrzimo ni mi, inšallah, dođe dan kada oni bi shvatili da je njihovo mjesto isto je ovdje. Svaki musliman, istinski musliman, on je dužan da prihvati ovo poruka, onda vi vidite da u svijetu nema neki problem ako kažemo ovo, neki muslimani su izvor za problem. Zato ovi muslimani koji prođu kroz ovo reforme, onda oni ponašaju kako treba. Мислите дека на исламот му е потребна реформа? Naravno, Во која šta se tiče ovo, religija ili šrijet ili zakon, ne treba reforma. Reforma treba za ljudi. Za ljudi treba da bude reforma, da oni znaju šta je bit islama i šta je svrh islama, da bi oni to onda shvatili. Naprimjer, sada ima neki muslimani koji mrzi kršćani, ali to nije učenje islama. Islam nam nauči svaka religija je od Boga. Isus došao od Boga, Biblija je od Boga. Kako možemo da mi mrzimo nešto što je isti izvor? Bog je poslao Isus i isti Bog poslao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I mi volimo njih, mi vjerujemo njih da oni su bili Božji poslanici, oni su bili pobožni ljudi, mi volimo njih, mi ne mrzimo njih. I naš džemat isto traži od drugih, od kršćani. Dobro, ako vi ne prihvatite islam, u redu, ali kako mi poštovamo Isusa, vi treba da poštovate Muhammed. Тома реформа не е баш, да речеме, некоја се уште се држите, може, не знам колко е тоа верско учење, колко е традиционално. Жените на една страна, мажите на друга страна. Dobro. I ovo je više prava za žene, da oni su, jučer halifa rekao da oni oslobodi, oni osjeti više sloboda i više onda oni pokažu svoje vrline. Ako bi žene bili ovdje, svaki muškarac bi služio, onda oni ne bi radili ništa.